isunod nato ni Sir Ronald Ricafort, iton head iton City Tourism iton Calbayog City. May pag-isumpay nito na kabutangan niya na ito na turismo area ito na Calbayog. Adi na aton linya Sir Ronald Ricafort. Sir, maupay nga kulop. Live kita habang mura dito Tacloban. Bombovin, sa pay kulop, sir. Hello, yes. Good afternoon, Vince. Nice to be back. Ayun, baga naihawari kita baga mag ka-istorya. Aronait kabutangan, sir, hiton Calbayog turismo nga pantag. Yan na nga, pabati ko baga dira na maglakad itaw, mahalit gasolina diesel. Akala mo lang yun. Though, ganito though I don't have the exact figures, pero base sa last nga feedback sa akon sa mga site guides pati sa register dito sa Tinaplakan where Bangon Falls and Taramban Falls are, baga damo na bisita. Take note ha. Without citing figures, sira-siring, mas damo nakatungon nakamotor, motor, scooter, or four wheels kaysa sa nagko-commute. So, taking a cue from that, wala sira ko, hindi sila apektado in awisan oil crisis. Tapos, of course, let us take note nga, ginpasirahan ko ini, I think that was late February of this year, landslide. Tapos yan na, baga, hatag na mag-go signal ang amon kuwan, engineering pati ang DRRMO, so nag-open. Actually, hinay-hinay nga open, tapos waray kami mag-advise for reopening. Pero yun na nga, damo gyapon nakat, especially yan ang summer season. So the oil crisis notwithstanding, thank God may gyapon na ngadto sa amon mga sites. Ayun, oo. Ano yun may mga lokal, may gyapon mga langyawanon nga. Yes. As of sinisong kanina kadaman taga Calbayog and nearby province municipalities, specifically Allen and Catarman. Kay kuan naman siya. Tinaplakan is located 39 kilometers north of Calbayog. Masaran niya siya sa Northern Samar, like around 3 to 4 kilometers away sa boundaries ng Catarman and Northern Samar and Calbayog. So itong mix ng amon mga bisita. Okay. So, well, may mga bag-o pa nga i-develop ng mga tourist destination, sir? Yes, thank you for asking. Siyahan ang zipline indefinitely closed. Kaya may pa mga issues. Pero ang kukuha naman yan, again, if I may use the word promote, would be trekking dito sa Malahog Ridge Nature Park. So in place na siya. Tapos, may marching orders coming from Mayor Monmon Uy regarding, di rin pa na matawag na ipopromote, kundi nagtikang namon rapid assessment sa mga mountain climbing sites ng Calbayog. Mount Lupaw, tapos Mount Takilingan, pati La City Forest and Marble Park. Inisira baga di ba makasaka kay lagas na. Anyway, ang feedback sa nakon mga tao, of course, Marble Park, of course, ocean, the view of the ocean, tapos greenness and everything. Sa Mount Lupaw, at many meters above sea level, 360 view of the territory of Calbayog. Tapos, what makes Mount Lupaw exciting is maagi ka sa barangay Mabini 2, diin naghihimo sa mga banig ang mga locals ng Calbayog. I'm happy to announce nga may dala kami di banig production sa Calbayog. Tapos, of course, may danaton Mount Nakilingan. Iningatanan, gin rapid assessment na, and gintuduan na sa emergency, for emergency BLS and SFA. So from our end, to make it more tourist-friendly and tourist-ready, we're looking at trainings para sa site guides, tas Mosar, so hopefully, and of course, bisan na mga simple lang mga CR, tas waiting areas. So the moment these are in place, we're good to go to promote this. Katapos, I don't know kung inabot na ba, we purchased mga kayaks, paddle boards, pati life vests, nga i-station dito sa Barangay Lunoy, dito sa may Hibatang River. It's a wide and long river. Para of course sa mga water activities. So of course, Isla Pawikan, pero as of last week, ang saring sa akon is
ginuupay na ang mga comfort rooms and that baga nag-purchase na kami motor so hopefully ready na kit this summer sana nga mga bago nga site sa Calbayog. Ayun, oo. Pero naton mga entrance fee and mga rentahan ko ano rin magmahal So far baga waray inabot sa opisina nga nag-increase. Pasahe. Anakong lugod inabot sa akon ang perennial problem. I think it's all over the Philippines. Ini nga mga pamasahing especially sa mga nabantawag sa nga dire-rehistrado. Mga kolorom. Kolorom. Ayun, Ang mga rehistrado na follow sa matrix. Of course, we get to receive some stories and complaints nga i-charge sila for a huge amount para sa hagarag nila. As a matter of fact, just last week, just yesterday, nag-instruct sa akong staff nga to come up with billboards, i-install namon sa may pier. Nakabutang dito ang fare matrix base maging guide sa mga pasahero. So far ito, as to the entrance naman, baga waray pa mag-advise sa office nga mag-increase sa mga entrance fees. Sige, hato katuganay mo invite ito naton mga kabugtuan tikada labi na kay waray klase pwede pamilya kumada guide. Yes, tamo mo tubig din sige, Mr. Vin, salamat again sa inyong higayon of course to talk with your listeners RMN of course. So kung may niyo panahon, of course, always come welcome pagdayon niya di sa Calbayog. Kung di rin niyo kung di niyo carry Maklang Bukid, di na carry Lumangoy, you can immerse yourselves in our local heritage, pati pilgrimage tours. Adala sa syudad, which will bring you to the old building, the Spanish buildings of Calbayog, the old Calbayog Church, the plazas, and what have you, even our heritage stock-ins. Almost everything is in Calbayog. Thank you so much, sir. Mapay nga kulop. Salamat. Thank you. Thank you so much. Okay, damo salamat. Makabombo amo to inin Sir Ronald Ricafort, ito na tourism officer iton Calbayog City, Samar.